ADC is not a full-fledged government. And in every sphere of our administrative work, be it any department other than industry department, it may be agriculture, it may be animal husbandry, in all departments, Rajya Sarkar jebabe khomotano tagbo biniyat hawat onikho. If you see every nook and corner of Ttaadc, hardly Ttaadc work is visible. Most of the work, even 22,000 crore budget of the state government, it was only 584 crores. 43 crores have been given to us. Now, thousands and thousands crores, I know that you want to know about the Bhujangnagar industrial estate. Amuto state ni industrial policy by Klaino Borogaro industry na amantron ke. And no hand of Ttaadc. Ttaadc ni kuno ko garo birubi kiya. In fact, I know that there was one company who started some LPG selling business there. Abono dokhol khainan bagi se political parties were pressurizing there, and finally chini tiprasaro garo sebogni samubhano manyalani jaga sobi bane. So there is no concrete policy of the state government in regard to industry department. Ttaadc by bahikle boro collaborate lai samudangani borong se policy klai. So arubu sawi tini. Let me assure the House, seeing all this ambiguous industrial policy taken by the state government, we Ttaadc administration have decided we should come up with our own industrial policy whereby Ttaadc ni tiprasaro joto luksongha tongani based on our population and based on our rights and our industry khulok mannati benefit mannati changkaise industrial policy already framed kind of. And it might take some more time. Once it comes up, we don't bother what industrial policy the state government has taken. Directly we'll approach donor, directly we'll approach to Ministry of Industry so that we get grants from them and we'll start our own industry. It is a good opportunity for me also. Industry to high up high. Many people they come and tell me, Riang Brandi Tongo, Kole Brandi Tongo, Deborma Brandi Tongo, I have like more of no tangi package. Industry. Yes, these are also under consideration. But until unless we frame our industrial policy, we cannot allow any Tom, Dick and Harry to come and do business. So, our industrial policy framing Jaga Bochini Thani Togo, 2/3 of the state is in our possession. Jaga Nibagi Chini Kuno Abab Kiri, Thirango, Chini opposition bench, treasury bench, and also our well-wishers who are sitting in state government and central government. I'm sure in the next 2-3 years of time, Ttaadc in Tripura will have the strongest industry department in 6 schedule area. Thank you. Honorable Member for Washington. Question number 37. Chairman said, Borungan member ni Prostonka,
Ttaadc Katal Council Achaimaya Gulo Chini Tiprajik within bracket Bere Tiprajik Manu to Bere Nako Rogno Ttaadc Katal Council Achaimaya Gulo Chini Tiprajik oblique Tiprasa ne aro chala sikhe Rogno Bangalore tailoring training ni bagai khorok sini chi nei Rogno rohor jakha tei tabuk kahamno tongu tumu na kebo thangani muchung tongre rohor jak nai 2 নম্বর প্রশ্ন তাকলাই রাং বিসি 2020-2021 ADC Hapalbai Chukjagya Rogno Ri Kutung Rog Riui Chubama 2020-2021 জানামো প্রশ্ন বরং নাম্বার 2021-2022 current financial year ni status se sunnani nahi manindena. However, I am going to answer his question. 2021-2022 ADC Habang by Chukjagya Rogno Ri Kutungrog Riwi Chubamani Tongo 8,600 numbers Nukumo Ri Kutung blanket Rizaka Hambai. Khumulwng Adam Ttaadc Burma. Honorable Chairman, sir. Admitted question number 36. Baranggunang Chairman, sir. Sini Baranggunang MDC. Bone admitted question number 36. Question kama high ADC arms and forest area over non-ADC Binido Pani Lupuro Noko Tango Tamani high demand. Manke Boroni Bagai Tamaya President. Blessing Munkaha Sini Forest Department ADC arms and put me out Progo Forest ni question Paika. Azaga Masamani Chini ADC ni Forest ka only Tinta Division. They bad back in case state ni mang. Inge Ozaga was Chini ADC arms and Bebag Forest area war Oma Haike Forest area war illegal occupied Kaito money. Boni Toto Chini Taniwo, Chini ADC Hapani Taniwo, Forest Department work Guru. Kong Kang Gate, Saima Kamo, Chini area of behind the forest area corner, forest Amon Bagay, operate Kajawu, O area owner is stayed in the Saman Kaiwu, O area owner addition in the Saman Kaiwu. O area owner, Baital Tanai Long K, is stayed in the office of Tangi Tangu, Chini addition was in Cape Fire. Suppose Nene Hassan ni permission Nakibu. Office in Gana Forest Chini ADC Forest Office Tongu, State in Forest Office Tong. Gas Joto officially Samun Ketu, State in War. Chini Forest Department came just regularly Samuro implement Kayoni Bagu, Kisa scheme of Rosa. Yet, some illegal occupier forest land was there now cook Tangu Tongai Dome. Bonito touching in Tanakuri. Get bonus and non-kind financial loss in the state government, in forest department in Tanwo, letter of Hawi, Chitira Hawi, Busset Mohaiton, bonus and nine. They borrow from kind yet to Yapris, Senan in nine, Yapris, Mahake says a 9 forest area was the illegal occupied on an jet.
जों लिगेलि बर'नो अरनि नरिमार होनाय नरेर होनायनि बागै जों स्टेप नानाय जोंनि डिपार्टमेन्टनि अफिसारावनो जों दागिनाय माहायखे जों फाइनान्सियेल बर'नो फरेस्ट एरियायाव दंनायनो जों नरनानि बागै सागथारनाय थांबाय बर'मोनां चेयारमेननि बिसिंखै अमायखेनाव साइनमानानै दङ जों যতটুকু খবর মানো যে এডিসি এলাকাটি বিশেষ করে নর্থ ধলাই সাউথ গুমতি অমাহায় আমসায়ানো ইলিগেলি হাতানি ফাইনে রখানো অতিপ্রাণী তনে রখানো বড় গোबांमा অমাহায়কে হাবি দङ এবং বিশেষ করে লালজুরি Bayang Santri Bazar SDM office ni andaro गोबां एरिया दङ गोबां फरेस्ट एरिया मेन रूट बे कासाकासि आ जागारावबो बरफ अकुपाइड खालामदों नट अनलि दैट যারা ফরেস্ট পাট্টা যে বড় ফরেস্ট পাট্টা মায়াখাই ফরেস্ট এরিয়া তঙ্গিমানিয়া বড় পর্যন্ত আ জাগাও হয়তো আবো বরফ জোর খাই জমতকর খাইদব বন ঠিক আছে আ জাগাও ফরেস্ট বিল অফিস করি পানো এডিসি প্রশাসন বিনি যে ফরেস্ট টাস্ক ফোর্স গঠন খাইয়ে বন নাইটুকুই তিখাইনানি অমাইকে কোনো কমিটি খানানি কোনো মানসু মঙ্গে দं বিশেষ Borang Ganang Chairman, sini Borang Ganang MWKTHANG ni supplementary question. Belai nang mani, sini edisi hapang kai mani ya golo seng bono tegi joto forest ni officer koto te sini deputy ni sai kusuko ni level by meeting of kai leka bahake rules frame kai nai bahake ain sananai raja sananai borong bahake nonai bahayno tegi sini meeting be aso laika wai ni wai tha aso laika ge seng committee গঠন তো খানানি বাগৈ ওয়ানসয়াখো সেখান রোল ফ্রেম খাইগ্রানা হাইহনে जों आपनिबो सालायखै रोल फ्रेम खाइमेन यागुलो जों गरमनो तुमा स्टेप नायमा स्टेप नानानि बागै तुमा खाइनानि ना मनि बागै जे नांमानि ताक सापोर्टनि जों गरम गोनां एमबीसी नि साजेशन मुताबिक जों कमिटी बा टास्क फोर्स खानानि ना खाइके आपनिबो जे ओ कमिटी खानानि बागै वानसक जानाय जे अफिसारनि साजेशन ते फरेस्ट नि जे पीओ लेवल नि अफिसारनि तंनाय दबाय जोंनि ल एक्सपर्ट तंनाय दबाय सालायैनो मनो स्टेप नानाय इंगे ताबो जरा जों कमिटी ले खाजायख खानानि बागै ले जों चर्चा खालायजाखा थांबाय Honorable Chairman, Honorable MDC by the admitted question number 2 mani bisingtui antakisha sinamo suno chine the question ni horos reject mane sini tabuk sab jara ADC ni je forest oron ni sini un phan bai khaija kuno forest ni kuno bagan তাকে নাইজাকনাই মতো আবশ্যক জরা ফরেস্ট নি বিসিংতৈ এডিসি হাপাংনি খলাইজাকরা তো তংফাংকে বব থাইও আবু কিসা সিনাও Borang Ganang Chairman Chap, sini Borang Ganang MDC ni supplementary question, point clarification. Sini ADC ni নিজস্ব ফান বাই সেনামজাক নাজানাय पार्क दङ गायनो गायसांगे खुमलुं पार्क जतनिसाय त्रिपुरानि जतनिसाय कटर ते नायथक पार्क जोंनि खुमलुं आमसायावनो दङ सारा त्रिपुरा गुरि नायफानो ओ जोंनि खुमलुं पार्क निसो कटर एरिया जागा करे ते नायथक करे ते गायसा दङ लंग्रायनि इको पार्क बहायनो बेलाय नायथक बलं सावै दंबायमानि जों फाइमानि यागुलो ताबं मटामटि बरनो आ जागा थांबाय क्लिनिं रक खायजाखा नायजानाय र नायथक खायनायनि बागै सामं रक सलै दङ ताबबो
bahai teibo public rok aro thangoi entertain khaimanai boroni joto facility nangmani toma khaini na oma hairok jeng tabo planning khaijawi tongo revenue bo motamuti phaiyo a jagani duita park nini oma haikene teibo jeng 3-4 jagao jeng propose site khaitisini sakharmungbai koyekta jagao bahainai janai park khainai tei plantation ke jeng individual community based oma haike roi tongo bo hingke parjon thongjungno no motamuti samungsolena ni bagai ya preseza tongo nge je chini je park khainai naimani oma hingke apatot 3ta jaga location jeng khaile tongo o location kha nini gomutio kaisa tongnai dolayo kaisa tongnai nordo kaisa tongnai oma haike jeng khainai ni bagai wansoi tong ambai Borong chairman, 1 minute. Ang kisa sina musuk khake apne madome ang kisa sina musugo. Je revenue je collection মানে abo বছর Khumulwng park ni je revenue collection kusuk phai apno kisa haujo thakake jana. আচ্ছা বরং আদম তাবনি যে কোয়েশ্চন নো কোয়েশ্চনে রেভিনিউ নি কোনো মোর করিছা রিলেটেড করিছা সুদেত তেওয়াইছা কবিনি জরাও কোয়েশ্চন কোন খাইছেন মানো ইয়া খাইবা এজ এ মেম্বার কনসার্নিং ডিপার্টমেন্ট নি ইএম ইয়া খাইবা চিনি অফিসার্স কোনো বড় বই ইনফরমেশন কালেকশন খাইমা চিনি তাবো কোয়েশ্চন চিনাইকা আদম ওয়াকারা বরং অনন্ত বর্মা Mangrang Chairman ani admitted position 37 Honorable Chairman sir, Jini from now MWKTHANG na kamay Mario, question to someone bakpado. Bini question ke bose, is there any plan under Social Welfare Department run by the Ttaadc to provide benefits of Social Security pension to the old-aged persons of Ttaadc area? If not, what initiatives have been taken? Social Security pension to the old-aged in Ttaadc area was to the Ttaadc authority abono naya. Bono inke Social Welfare Department states through online portal ke pro abono nayo. Roy. Inke bono nai ni sakrik step lama pokri ko. Kintu chini disi dibuite na de na kumai no ni beneficiary selection ke ma bo de na kumai no ni biha Department Social Welfare and Social Department of State Government City Motomo. Dini JDC ba sub JDC committee ni chute kiye beneficiary selection ke mara mai de mai na chute City Motomo. Ta jaro ko kono positive answer phaya ko khatsana. বরং আদম নেক্সট অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চন নাম্বার মেনশন প্লিজ next question okay 38 Khumulwng Chairman, Chini Khumulwng MDC Anand Development Singmung, Ttaadc Hapang by Naikol Jak, Embedded Eva Sikla Naikol, Bang Eva Sports and Youth Affairs Missing Day, Taglai Tamo Tangbutan Kaizaka, Eva Tanajarawo, Missing Ming Open Kana. जों Ttaadc हाबं थामन यावलो चिनी बुबाग्रानी दैदुल मुंबाई ते चिनी ऑनरेबल सीएम ऑनरेबल डेप्यूटी सीएम ते जत एम्स ते जत चिनी एमडीसी रंगनी थार मुंबाई जों Ttaadc हाबंगो पुइला स्लाइमानी बखागो जों थुनगैदिखा तांगैकै थानाय जरारगो चिनी स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट बखागदै अमाहाय तांगबोता जों याखो Pia bacini bubagrani sakthar mumbai bini musuma bai jeng khlaimanka
awan bagi jeng bubagaran belai berakan hambai DTADC hapang bai kuila thung butanggo talangai jeng punuka tangi hake jeng agirogo sports and youth affairs department tongo kiaba abo jeng cengrung ama hai nugo kiaba tagle jepur jeng kipramo family aglo obona jeng belai ke naito ke tisaka awan bagi sikla chalai rong bagi jeng TFL Tripura Football League obona songsaka chini joto sub-zonally team thunglai paithak batale mungo keplai ngai rono first prize 3 lakh second prize 1.5 lakh third prize 75,000 klai jeng kaisa jinaro thungmung jeng jengjaka tei a thungmungo chini bar hak motorni belai kin bumung gnam baicung butia phaibo musange phaikya chini bumagre baksa klai aboni aglo thungkrung rokno khorok nuichi charno rangni chuba chubare zakha bongni thungmungo chubanan bagi aboni aglo sikla fan scheme ni bising tei sikla rangbo chuba churi zakha bongni tangutai ba samrogo eba thungmuni bo tango heparan bagi aboni aglo judo gymnastic weightlifting coaching bo khlaijagi tango eba khlai zakha ai thani bisibo tei indigenous game bo mutuk zakha aboni aglo haino hai youth affairs jini sikla chaleno motive laina bagai barno sa kaham tong kaham lam kaham thungnan bagai jini bobagar belakin chai to goto abon bagai fit festival of indigenous Tripura sa oma haikla jing boila jini TDADC sa hapon bakaktei sing punubi gaje sing Tripura sabo oma festival kotama jing khai manu abon bagai jini balaha kotor samung grungko lakiali te papon phai ji o panar belai kin mustani pheka chin sikla chale no belai kin khas chan oi bus ka motif phai ki sanan bagai aboni aglo jini borang manin sumung haina hai tagi se kongfiro hainai rang biswo TDADC habang bai naikolja thungbede gaba sports and youth affairs 2022 and 2023 rang biswo samung tanggutang bagai saktarana tesa TFL muthungjaknai taklai tesa bisibo tak TCL chengi tongo Tripura Cricket League aboni aglo sikla fund scheme ni tei sikla rokna haino hai thumuni haparo society buna bagai bangno saktharina bagai bangno chuba rijak finai indigenous game muthungjak finai thungkrung rokno bahainai chuba chu rijak finai judo te gymnastic weightlifting rok bahaino choyawul khlaijak finai tei aboni aglo jeng TDADC ni bakti bo sports council jeng approve khlaiki siwo abo bo chengjak nai tei jeng TDADC haboni sakthar mumbai synthetic je playground jin football bagai jeng kaitham jeng manka abo jeng sanction ka piaba rang sopaigo rang soponi aglo jeng abo chengjak finai te haino hai chini borang manani sungmung tongo drugs eba phekjanai manai chanai rokno mothagna bagai tamu mansumung tong abo belekeno nangkukmani chini borang man question beleken hambai tangge chini sikla chalema sakam khakam lam kam ton gan gesi jeng buskango chini somas strong khaimanai chini administrative chalak manai abon bagai drugs eba phekjanai manai naharmung mothagjana bagai jeng thungmungni bedago ang tongi tongba thungmungni bisingtino chini sikla no motive lai bongni interest hunugai jeng thungmun habar sosawai drugs no kasuna bagai kaisa chini bubagra lama snamui tongo eba jeng sakthari tongo ajago tongo jeng horang kisaman tongo drugs bai chalai tongdi thungmun habar kasoi khaidi o slogana diwe jeng kami amsai jeng thungmun no belaka interest hunui tongo awon bagi jeng kami amsayo jeng feedback gumanka jini gobang man kami thanguri khana jin guardian bai bachung kok salayo bahage nong sikla besar bahage o thungmun habar family aglo bahage bon interest hunui tong ge borok sawo je kami amsai borok kok salai mani tabuk teruk drugs bai chalai borok thungmun habaro ongfarani chengkha awon bagi jeng TDADC habang chin jo ta dong suno bele kan hambai te buba garna pai kle hambai gam hakina jeng chini sikla chalai no obo wan sui to muje kami amsa yo jeng chini sikla chalai no drugs free area khaina bagai jeng ang ani amsa na example sine
ani constituency no bod bilo kaisa ram sadu para hindung agini simi tabusuk jara ar khorokseman drugs tanai kiri je kami amse chung burugu nemani eba a jagao chung cheri nemani gauma hagena kami kalbebo chung samani bahaga chung wansu chung jahate jini guardian rok borno sakhang bisinte naikol ma kaham bisinte ji sikla chale no drugs hoite kasu taran bagai tai hake o kami ram sadu parawo MA pass, BA pass, engineer pass gaji tongo takuna o chalai rok belai kaham tongo thumun hapor bro ongkor sarik sari rogo drugs chalai tongo gauma hagera ang musungo jin TDAD sabang musung jago chalai no drugs free klo e kami ke am se sa kaham kha kaham tong kaham lam kaham tlang bagai hambai ani kaisa koimung sini chairman sabni bisingtei angkai sak nangnai sudu sikla rok sumi no baimia kintu drugs no totally stop khaime akai tini ADC hapang rok bisingo je tongnai rok parao tongnai rok borok jotono sak nangai ebong saktarai obono kasunan bagai jotono naithul hinei ani kok saka ang joton thani hambai barang-barang adong Bidut Department kaisa sakla nungtongo nini serial number 12 admitted question number 41 sorry 39 abo jokhon council ni chairman honorable members of question submit khaipuru as per conduct of business rules chairman of the council no serial number 10 admitted question number 39 no admitted khajaglia so that tabumini question admitted question number only. Admitted question number no mention khanani bagai number 40. Honorable Kanjal. Honorable Chairman sir, admitted question number 40. Borong Chairman sir, ini borong MDC ni sungmung number 40. Bosangka ADC प्रशासननि अफिसारक सामन खायनायनि बागै कय किलोमीटर जरा गारि व्यवहार खायमा ते गायसा हिंखे गारि व्यवहार खायमानि मासेआव बोसोर रां पाय ते गायसा तंगो ओ रां bo scheme ba bo development ni fund by sebaijak 1982 सालनि सिमी 2022 जरा बोसोर गारि व्यवहार खायमानि रां पाइखा बने तीनटा क्वेश्चन और लेना मानि क्वेश्चन सिमी एक नंबर का एडीसी नि प्रशासन ऑफिसर इंक्लूडिंग सीएम एएम जतनो ऑफिसर ऑफ द सरकारी सामंग जे नांगमान सा जरानो गारि व्यवहार खायमोन फियाबा निजेनि व्यक्तिगत पारपास नि बागै सरकारी गारि यूज खायमिया ऑफिसर ऑफ 1 किलोमीटर नि रेडियस नि बिसिंगो गारि व्यवहार खायमानाय नावनि थांफायनायनि बागै गारि कामानि रां मासेबो जतनि एभारेज थांखा मासेबो 5 लाख
5,88,000 something bo proti maseo on an average ase rang payo maseo inge jehetu 1982 সালनि सिमि बसों एडिसि जेप्रो 7 शिड्यूल तंखो आखुनि सिमि सोंमानि सरकारिनि अफिसर 12 বছরनि बेसि कुनु तथ्य नारजायाखै आं गासै साइमिया तो फने 12 বছর जरानि रेकर्ड नि मुताबिक on an average नि 8 crore 47 lakh something rang paika 2012 नि सिमि ताबकसि जरा 10 বছরनि हामबाय Supplementary, sir. Dalam menangani CM Saka, jika officer 8 kilometer ni radius ni bising nak tanggo payo, ngai lai. Angora sidamu cumani ke, agar tolani sini Khumulwng jaga 25 kilometer. Angkor particular officer ba particular office nang samania abo since tini traditional ni kok saman se agar talan sini Khumulwng hulkai 25 ke 50 kilometer 50 kilometer missing 16 kilometer bojodi kharas khlai ma hangkai minus khlai kai tai 34 kilometer tai 34 kilometer jeta bati thamani office ti samoni bade abo to Boreni rang paidai heka bo development scheme ni da thang tongai ang abo tai bo sinamu chumangkai ang luka oboi nogar bridge ni simi ADC bus ni kaise phayo o jaga bo pion ni simi class 3 employee even baksa officer bo gari kai phayo kai bong ni hikai maso gal bong ni beton ni simi didak nu hikai ang sinamu chumangkai ni abo Bhakti Rambo Boroni abo kharas khlainai abo age 1982 ni simi tabu ni hengkai unlimited busu kharas sungsia tiga abo to development scheme khang tong ke busu pupur develop khlainai ba CPM ni amolo bahai onek somoy ke angnu abo personal samunglo bo thebaiman onek somoy thebaiman no kintu onti khlai chini 8 কোটি 10 কোটি se sudu gari ka samao jaga thang hongkai 16 kilometer minus thang ke 1 কোটি lok thangan abo to bhai klai minimize khlaiman minimize khlai mo jodi mang khang ke gari kamani wo chini development to maximum achievement chungri bananu okay chung jodi abo mang khang kai specifically chung gari kanan bagai saise chung rang tu nan kun scoop to jodi scoop tu buibai hangkai chini revenue collection scoop tong tu fan thaijin forest department ni sungmani chini revenue ise phaiya anglia bo sawo ekta igi dam 15 টাকা hangkai abo 10 kg kg o busu khlai pheka chini addition half langoi ki phebo mani phai so oro negligible rang marugo o 1 kg hani dam chung 8 টাকা 10 টাকা rok chung mani tong hangkai our land value ma khai main value bangai main value bang ke addition village committee ni value bangai o value bang ni bagoi se ang joto ni value ni bagai I proshno phai hambai Laikya hambai chini borong MDC no borong chairman sahab ni bisiti and sanani musugo one je supplementary question gari no bahike minimize khainai bon bangai and experimental hisabe kuilawa ani gari on GPS tepaka bol location no drop khaika boro guri kha bebang no tabok GPS ni madhyama mobile lo SMS phaiur kaise apps tongo আর বিসিমটি সাইমাকা খেরেন বানিসমি বড় থাং বনিসমি বড় থাং ইভেন আং বাইরেও থাং তংপ্র আমি গাড়ি বড় চলে আবো যতন সাইমানাই যা তিনি ডেপুটি সিএম বাই ডিসকাশন খাইলেখা ফার্স্ট ইনস্টলমেন্ট ফার্স্ট ও যে প্রো বনো ইনস্টল খাইনে আপro 12000 মারনা গেছিনি রাবলি 64 গাড়ি তংগু তাবো গে সংযত জায়গা জিপিএস থেপাই রখা হেকে kuilabo kisarang tumang nangnai 12000 something nangnai next year ro ke boso kaisen bangai gudai 4000 nangnai ge jeng roughly 15 lakh rang save nai chini hisabo calculation mutabe ge jeng already ni salai tongu boro or
जे ओ GPS install खायनाय रो और सालसा खायनाय आपनो जत गारि बो जों बनो install खायरोना ये जों बनो डिसन बोना लायनाय हनै पहिलानि सिमि सालाय दङ हापनो इमप्लिमेन्टेसन खायनायखौ फार्स्ट जों GPS हेपानाय पर्सनल यूज खायमानि जोंनि थानायबो कमप्लेन सब खायो नांगोनाया जागाव तलाङै इभेन एम्बुलेन्स रक बियां बियां थाङै जेफ्रो नाङो आप्रो के कल खायै जोंनि रोगिं जा पेशेन्टनो खमुलंनि आंतनानि फोराव माया रकम हाय गतना रकबो दङ गे हानि बाङै जों जे गाइडलाइननि मुताबिक जों अफिसारनो जों प्रोवाइड खायनाय बर एरियासो फसु जरा गारि चलायमा मावनि थांनानै फायनो जे गभर्नमेन्टनि रुल्स मुताबिक जे फेसिलिटी मा थाय खुमोनाय किन्तु पर्सनल निबागै जों चिन्ता भावना मा खायनाय हाय हनै जीपीएस जों हेफानाय जत गारि बो गे कायसा मोबाइल 10टा जीपीएस नि अमक खायमानो नाम्बार एक खायमानो गे ओ कायसा मोबाइल न बो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस तंनाय बें बो यूज खायखा हरो रगो अब डे टू डे नायमानो नैनि आवरलि बो नायमानो बर' बें थां तंखा रानिं बोसु चलै तंखा अमहाय ये जों माइके वान सो तंगो फाइनेंशियल जों एटलिस्ट मासे वो नों खरसा वो नों सालसाव 500 टाका के हिसाब खायके सी प्राय 1.5 लाख